Hi, I'm Eugen, a Sel Croatia employee, and today we're here with Vesela. She's a professional cook and a restaurant owner. Today she's preparing pašticada, a special traditional Dalmatian dish, and she's preparing it for her family. It can take up to 3 days to make Dalmatian pašticada, as we first have to marinate it with vinegar preparation and then slowly braise it with vegetables for 4 hours. Za pašticadu nam je potreban komad junećeg frikandola čistog mesa. Za nadjevanje mesa su nam potrebne panceta, češnjak, mrkva. Za pat su nam potrebni vino, kvasina, korijen celera, začini i kada stavljamo kuhati potrebna nam je domaća pelata, suhe šljive, jabuke i ostatak povrća koje nismo stavili u špikovanje. Pašticada is usually prepared for special events and big feasts such as weddings and baptisms, and today is prepared for a small family event. Prvo ćemo očistiti povrće potrebno za špikovanje i nadjevanje mesa. Nakon čega ćemo očistiti meso od bijelih žilica koje nam ne trebaju i sve skupa naditi i staviti u pac. Meso stavljamo u posudu skupa sa svim povrćem koje smo pripremili. Dodajemo začine, uljevamo kvasinu, vino. Nakon što smo meso ostavili u marinadi 24 sata, sada ćemo ga prebaciti u dobro nauljenu posudu skupa sa povrćem koje smo stavili u marinadu. Meso stavljamo u pećnicu na 240 stupnjeva na 20 minuti. Sada ćemo očistiti ostatak povrća koji ćemo dinstati na laganoj temperaturi nekih pola sata dok nam se meso ispeče. Svo voće koje ide u pašticadu stavljamo naknadno, njega ne dinstamo, pustimo ga na kraju da što više njegovog sladora ostane u umaku. Stavljat ćemo jabuke i šljive. Važno nam je da se na mesu stvori vanjska korica, odnosno da mu se zatvore pore, tako da kad ga stavimo kuhat, da nam se ne raspada. Even though we can probably say that one of the oldest Croatian recipes come from Dubrovnik, from the Middle Ages in the 15th century, variants of this dish can be found in Greece and Italy. Meso nam se zapeklo, povrće nam je fino izdinstano, već se lagano raspada. Naš komad mesa ćemo samo prebaciti u komadu na kuhanje do narednih sat i pol vremena, a svo povrće koje smo pekli skupa s mesom prebacujemo u teču. Sve skupa podlijevamo marinadom koja nam je ostala i nadodat pelatu od rajčice, fino pasiranu. A negdje u pola kuhanja mesa ćemo dodati jabuke i šljive. Nakon nekih sat i pol vremena, ovisi koliko će nam mesu trebati, ćemo izvaditi meso iz posude i narezati. Nakon što se meso kuhalo sat vremena, vadimo ga iz umaka. Meso režemo na šnite debljine otprilike 1,5 do 2 da nam se kad ga vratimo ne raspadne previše. Nakon što smo izrezali meso, umak ćemo propasirati. Meso vraćamo u posudu skupa sa umakom. Puštamo da se još pola sata krška na laganoj vatri. Njoke su tradicionalni dalmatinski prilog napravljen od kuhanog krumpira koji se gnječi u pire, nadodaje se brašno. Vodu u kojoj ćemo kuhati njoke moramo dobro posoliti. Bitno je da je posuda u visinu, a ne u širinu, jer za njoke znamo kad su kuhane, kada isplivaju na površinu i bitno im je dati dovoljno visine. Now everything is ready and can be served for Vesela's family to enjoy.